upra kawang mai pum get pum Kajing yaj bah kajing ruai kong deng kong na ha upra kabala shna dai ba smiling f melim ngap uwe ni kinong ruai bala pau bah jong kare kasi ubala penshna sobha na gamta ka parti VPP ne parti upra kala pelong ya kibabon ban song tena ban sengap ya kan kajing ruai wat hadu mentaru kala pelong ru ikibahe bahan ki menteri sorkar kajela ban ya kren ne imar wat ban kun uru hateng ya kan kajing ruai upra Lengba kanai ka jingruai upra kepala pelong ru ya kawai ke parti saing partai ke bahe apo ke jela ke National People Party NPP kala ai daga jing itu ke bakar pang ya unong thau kanai ka jingruai unong ruai bapau bah hari lum kasi ubala thau ya ka jingruai jong ka Voice of the People Party kami na pana a upra kepala pensyo jadu man penyo ya ka jingjob ya ka VPP hadu sangut ki MLA ha kanai ka election MLA kepala dep Uba smiling f melim ngap banayo pamtia ubala dep thau hadu lai hajar kli kijingruai bahkan top ya kijingruai nyam kijingruai igri kijingruai pensyong shet hakipor election bat kiwe Menteri rangba kajela ukonat ke sangma matkum national president ka National People Party ulakhat di syakarpang yone unong thau jurwai haka yingsa jong u kum kada kajing buram ba kajing itu ya kasap bakarpang jong une urangba Lasanan langru yone urangba balik saying Menteri rangba kajela Daw Chief Executive Member CM ka KCDC uba penyai sing sim lembaru Executive Member ba Fantin J Lakadong Katkum naki kubor ka balayo la itu ba Menteri rangba kajela ula kular bante igi jingrap shaune unong thau jungrai ba unang la ban penhe ban penruspa ya kam ka baule ha ka ban thau igi jingrai ban penmi ru shibun ki album Shua kana jing le yadi isya baru Menteri rangba kajela ka KCDC kelapun kuburam yone urangba ha ka jingilang bala pulong hapok office rekam UCM ka KCDC